Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Hello, Carlo. Wan siyak. Timawag at Friday kita, di ba? Same place. Same time. Uray nga wan uray nak. Kabuta. Ada na patig apagsalitaan na. Nagkadbayo ak manunemi kalbasan daytang imbaga ni Carlo. Dati-datin manunemi basta Friday afternoon. Ag-dinner kami. Wen, ngayon ko na nga ada na patig apagsalitaan ta. Anya tinapatay kapag salitaan mi. Dito ka din ti kabutbuteng ko. Nga mapasamak manong name. At dan talo nga bulan ti relasyon mi manong name ken ni Carlo. Amamok ket nag-close kami. Inbaga ken kuha na ti istorya ti biyag ko. Siya manong name ket anak tinakurapay nga pamilya. Ingkarigatan layang datatang kininanang tinamagturpos kanyak iti kolehyo. Nga tultulong akbat ita ni ading ko manunami nga sumaruno kanyak. Tapno pagbasahit man. Tapno di kasta kita makapagturpos man. Nagdaton ni Dani, niya Carlo kanyak manunami ket kalpasan ti talo nga bulan. Inaklon ko ti panakayat na. Di makadakas manong. Saan na akayat dati numanin tawaga, kumusta ka, good morning, numanin na tawaga, kumusta ka. At dan di kiti kundaway manunay sa anong nga sumusungbat. Aging ikaw kuna na kanyak manong, makadisturbuak ka no. Di na kano kayat tikas diyang style ko. Kasla ka no mabagbagkal manunay. Sige, kunak man. No samo akayat nga start ni style ko. Saan kung itong naramidan. Aging kunan na kanyak manong. Nagkita kami, dati nga pagkitkitaan mi nga restaurant, kabutad na kano na skin, nga ibaga na kanyak. Ano nga ito ibaga na? Agkabagaba ka talaga manong. Kasi dati, ada red wine nga inumin mi, kasla, dinakayat nga agsarsarita kami kabayatan nga mangmangan kami. Idi manong name nalpas kami nga nangan. Kunana. Laura. Dahito yan ti Maudi. Ha? Maudi? Maudi nga niya. Maudi. Apan nangan ta. Agsinatan. Carlo. No. I'm sorry. Yung kahit istal mo eh. Kaslawan ti pa nagtalik mo kanyak. Ti araramidem nga pa nang monitor kanyak. No sa dinut ayan ko kinanyat araramida kat kinaawan ti pa nagtalik. Agtalik kang ka. Alawan, no kas pagarikan ti sa mo kahit nga kastat style. Diyak nung tumutawag, oray kailangan nga sikat tumawag. O saan talang hagsina? I'm sorry. Agkulop tapay laing. Agsina tapay laing. Awan nga rod tinaramidak manunay minusan nga nagsangit. Iti mismo sangwanan na kat nagsangsangit. Saan ko na ilibak kadatatang kininanang kinikakabsat ko manunay mi tilangak ken tinapasamang. Kani ngamin tinapasamang anak. Nanang insina na ako ni Carlo. Diyak ko makayata sa ken ni Ayat. Tamang ang kunak nagsagaba ak. Kadpud nagsagaba kita. Anak, kastalata at ibihag. Saan mo marikna ti samit no di mo maramanan ti pait? Saan mo marikna
iti ragsak no di mo mapadasan tegliday. Amumton maminsan, pilyam to nga naimbag, tilalaking rumbing ayatem. Lipatemon, ni Carlo, ta saan nakas keng kuha na trumbing ayatem. Nadlawmet ni Mensi, banong name tinapasamak, idadako nito pisina. Nga madlaw na nga sa anak, nga makatal na, sa anak ka nakakonsentrate. Abay, anak na masama ka, ha? Laura? Awan kami kini Carlo. Ganda na siya. Abay ka na siya. Ano nga tinapasama? Inistoryak ba nung name kini Mensi tinapasama? Amom, agasawan tupay ngamin. Madin tupay nga kastat aramid ti mayas nga babae. No maminsan husto. Husto ni Carlo. Di na kaya ti mamonitor, di na kaya makibiyangan, no anit mapaspasamak, kin aramidan na. Dagi din tupay agasawa. Agasawa na lang nga ruten, awang pinakarbangan di babae, iti kas di nga style. Iso nga, saan nga ni Carlo? Iti rumbeng pagladangitam. Lipate mo ni Sona. Ket tunggal Friday, imbas nga makidaytak idi kini Carlo manong mapanak iti Bitso Resort. Kaslantak tumauma mang bilbilang numano ngagburak dagiti daluyon dagiti agsubli-subli. Magustuak nga buyaen manong name iti panagpakada ti init. Iti may katlo nga Friday nga kaadak iti ikit ti baybay. Iti pagamom tadagtimet kanyak. Manot na bilang mon. Tinaliyaw ko. Lalaki nga gwapo manong. Bilbilangan no kasano pamin anong agsubli-subli dagiti daluyan. Manot na bilang mo. Tsaka mo. Sa mo nga mabilang. Sikatin mabannog magbilbilang. Ilinto ta, dagiti daluyon, saan dan to ang bannog nagsubli-subli. Apay nga ni ayat kat mabannog. Ayat kat mabannog? Noon di ayat kat mabannog, saan nga napudno da ita nga ayat? Apay, jay boyfriend mo, jay ex mo, nabannog nga nagayat keng ka, isungat ka po ng insina na ka. Lipate mo. Tas saan nakas keng kuha na tirumbeng nga ayaten. Gabuta, saan nga napudnot panagayat na, tamabannog nga agay-ayat. Dahil nga nangigan, papagayam kat subagbanulay nga paset, ti pakasalitaan, lagip tinapalabas ni Laura itilawag City. May isa kadagitintay pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the third week, iti bulan ti July. Iti program mga lagip tinapalabas, iti Action Radio, DCJ Silawag. Iti agtultuloy nga Reynaldo Ray Festa Sentenciador Award. Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Ray Fiesta, dita Honolulu, Hawaii, gamang mangted kadagidag kakadakkel premium papagayam, malaksid iti weekly and monthly prizes, at agur-ura kadadakkel nga grand prizes. Grand winner, umawat iti 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Third, second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos can may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Isong alak dito agundaway nga mangawis kada kayo iti panagsurat yo. Iti program at tinga lagip tinapalabas iti True to Life Success Story. Isan nyo laeng i-computer yo sa isa iti email address ti Timothy biyangan nemiruiz@yahoo.com nemiruiz123@gmail.com. Uno saan kit gayamandak iti Facebook. I-search nyo laeng iti Facebook account ko nga Nemesio Ruiz dati nakakalugungak sa ag-message, iti messenger ko ng ibagayo, hi sir, kahit kumati ma-interview. Hala nga hello, hala nga hi.
iba kayo jay rason no apay ngaghalo aghay kayo tapno amo kayong accept ya sa jay tumatan nga makapagsasalita tayo nakaaduan na apapagahan di kita may interview ket iso di kita kang nga may basbasa ya okay ba no nakamadama ka agbibuya dito Facebook iti page di Paring Ray pangasiyot i-like you i-share you kung saan kayo pa nakapagpalo pakipalo dito page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award ken kasamaten no may i-upload today ito iti YouTube channel ni Paring Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award YouTube channel i-like you i-share you ken nag-subscribe kayo ya iti YouTube channel ni Paring Ray di kiti madamang agbibuya kanya kita ni Norolin Perdido Tamalay ni Saldi Codal gramo maten kini sino data may isa Matthew Bello Rep ni Rep Matthew Bello thank you pagayami alagat into no 12:30 to 2 di ganyan to ti pakabuklan ti pakasalitaan ni Laura i-share kung tumitla dito page ni Paring Ray programa tinga lagit tila palabas tap na dito kayo nga pangboya pumakadak nga roden thank you kada kita nagdengeg kan nagbuya thank you kada kita kisi-share kan nagla-like thank you kada kay aming sa kapada imanong yun nemi Ruiz akikita tayo tumanen ito sa balipay nga video